Nyakufabira ryo mukazi w'emyaka 45 kandi abira ryo mutura wa Kigarama umutawuni kanso ya Bugogo. Ebola kuza kujya kwatwa umwana wajira gigwira akaba arajo mu nyindo bagirana ubutembwe bwo mu nyindo no mu kanwa atogwa yakwata kutandika ku mwato bukurura ayino bukurura arabwata ubutembwe mu nyindo yakwata mushaga amayogo mugwire ko yakwata mushaga amayogo mugwire nyoya ubugwire bwa rugiri. Umushaho w'ikiraguzo gwa kija kore ko bonerwa Ebola bwa nyuma y'umwana we yabire naragurira okumufaho. N'abagambiro kutina batinire ku mukati kandi cyabire tere bumunongo kusinga yo kwa stiro atwafuna mushi. Owa. Cyo cyane kangwa tukindisiza mani. Cyangwa ati kwa bashaka ukigambira abantu timuruga bakatandika ku disguising bitate bujyo mayine kutaho we. Nabwe cyo abantu banje bakigarama mugezo kwerinda munonga kirebwe ngo ibintu twabitama amane tukataka bikwatijaga ko kumwamira bitwara ku rugenyima amabara ndashaba ngo ubundi ministre kuyo kubera turikiza amashomere gakinge amabara nago gakingwe n'amaramizo gakingwe den temporary lockdown yawo nawo. Monica Karunjora RDC wacegegwa kandoro kura kachiko ka task force na jangu report y'abashaho nereka ngo mukazogu akitwa Ebola nuko kurwa mu musahi nuko kwigwa mu amani obo kurura egg symptom runda akokurora akaija mu nju yawo teka kwiricho mwana kumutwara mu musaho owekenansi rundi ngangende bamaragule obundi ngene mu pasta musabire nangwa teraho health worker ya wawe rundi tero mu polisi rundi teraho giso rundi teraho nyo RDC rundi teraho lo sifo chairman teraho political leader wawe gambe nango na rurakinu nkolenta. Abantu bashatu nubo bafire mu district ya Chegegwa. Umugandi umuhozi w'umujwekero wa mukuru w'ihango habwambara City South atandikire hururu yo kutaya yeremyanye ru kuteranurwamo abantu benji kubegisa hakuba kubasa kwerinda Ebola. Ogwa atandikire mu taxi park yambara hamwe no bus park. Manye imonka taxi park yambara how prepared ninga mwetebekanise muta okuna abo mungaro ka umukovid akabaroho okuna abo mungaro abantu batakatahiremo Churuko ninga mukabere mukireke nahureke Ebola yes Ebola njurire umuntu mafire ukamukama witu tuzakugezaho ko kuchikubasika kuko watugambira kandi tureje gukora niwe yitwe nangu nico nani ngawati bare very well organized succeeded twine iba kunabara hari abantu tamu wano shora ebyo bitwiro since covid that is very good. Ebola yakabuse abantu abarukora imyanya gibehanangirizibwe okunaba bakaba bayonjo. Ndwara Ebola twitujumurira n'ikabandi twirumbire buce twarangera umbende twitaga kimanyire ngunera nabirera ko kujanjara nga covid kukwirarire wakati twatungo kumanyisibwa ngo iyo nejanjara kandi asipidi y'amani. Reporta ku rugo ministry y'byamagara neyoreka ngo abantu 36 nabo barwire Ebola kandi 23 bahereze kufa. Gasha kwa Era Akiza na Philip Murangira.